Karigirano idrite wina kaita ke ankwato nende ke mubango yoru njuma orobo ruari na yeye mayara to kubangani ke ndeto cheto orobo ruari. Tomurume wa miaka 36 kuragwa ni mwene na mukaura kwerekana na arambugambagia. Mubango yoru jumayo kithero kembreria thai na moneto mathithia ni Maureen criminal ngetwa Phineas imana yoru jumayo kambiria thai chuchongwa tukiamberia na atine ndento murume wa okuruba miaka 36 na tete oturo bokyo tukubawukire ruare kumania na kiria kikwerekana ninkuchenio cha wendo turene yanthigiri wandine ya magumoni kurigana gintu thaithatu na nusu ogoro Peterson Boshangi wa okuruba miaka 26 akinyire na kwira Nathan Musyoka urani mutungeri wa ntura ati akungera muthomi mbaka rawie kene yangabana ikula simithia mwekuru kye kumwenda nyumene mwingi yuri ni muthuro irombere kwitha nindi yukemberio mura mbere ya borithi bakinya bamono kia tata uturu nindi akariba ugite mutano bati umwenda nturene uburu Ikeno bia mwanka wa imbia bigarukite kithikiro kire akariba ntere cia nthigiriri wadi ya magumoni nyuma ya muntu murume umwe wa okuruba miaka 36 kuragwa nura wungi nyuma ya baire baba kubitaniria muka agotema muthomi mbaka ngingo ora aijekene nterino tangabana na kumutiga amami murwaru Peterson Mochangi wa okuruba miaka 26 arathire kuringa ripoti kwa murugamiri wa ntura ati akuraga muntu Mochangi atigate muntu arashira kwa mbera agotema muntu ngena mwana athie polisi agwo gotema ngena acha busibu nali kwa muji mutaroni ndetse rangiye kitata hizo nyo hija rangiye na zimo nero muthomi gutemwa na muthomi atebo na nona nethera kweli noma wana mutemani alwa bau ale mobe utuko wa thaa 3 na ndakinga 5 nilio no antu marurunganite negire kanegene kantu anjirani na gakanyumirwa nani mbusemone na ubina na sakuona ninachira nethera mutake gwitwa muthomie mami aire mburage na nauria nero auragwa ni ndake gwitwa Musangi nauria auragirwa ki gwatuika Musangi amuraga gaka muthomia gwikara na mutumia wake mpanga eno yonthe yumirite nyuma ya Linet Karemi kwira mukuru wake uranwe muthuganirwa wa uragani ati mututigi na ramuchumburaga akienda kumamanwe agatinda akiuga ngabwa kuthie kumatuka mame nake akantukuma nginya mabembeni ni nanda na nchukuma ambia no athie kumama nani aransumburire muno na athie kinau kirabuni na teko etho mutigi aranywite na mwithira kionaga TV na mwita na mwira chanka andutire muthomi gwakwa le muthomi aranetho mutuika angariria mbatiro babate mwakiongo muthuganirwa ujo aronekere beso muthuge akari barabara na muthuro bakienda kumuruta moyo niyo twathie tukinocha muntu twana muntu atagotoroka mukanda twacha twamiga kimbani kiawe twamura ulia bro kwendaga ko kulia rutu rwa tugecirangia bra tukubanga tulekania niyo chibona kerachira akinatiria kiatho kiawe kiu turabangete kulegwa na twito muntu nu athire muntu jina muno altere anto emona jako mulaga uyo ratemanire ara antu marabangite mamuragela ya riu thigari na nene ni marapotire kurigiriria na makena atie na mwire gento tha vita tha mugwanja ciotuko akariba babariuga kuri na wongere kubwa makarikata mama mbithukaniro ntere ino maraba kuga mariumanie na wongere kubonyu bwa Nchobi kiutha tena mawatho mawendia bwa Nchobi onde maraya kundu gikombe kututai mukundu gikombe na Musangi anucura uragirwe riu ni kuona untu yo muthuku muno thini wa community no yetu ni tukuvoya serikali ithungirire itutethererie turariririe yetu antu matige kuraga na yenyewe kwa yenyewe na irabu ni itumike mathaa maria magirire nuntu nacio irabu ikarega gutumika mathaa magirire ni gitumi uarifu kwingi bau ntukia kwa mwaka kuli muntu abuli to baba muno no ali mwite lakini anyegwa chiokira ariuka
akurioka aburirwo tuko arioka ngari muthenya thaa kenda ntukia thigonko baba na bostiro kuona baba kuona bena kilabu giki baina ntemangano mengi sana kogu bantu ali bakunywa nchobi mengi sana na tuchobi tuto kunywa twa thati na bangia ni twengi muno ndiko makanaga gutia nene kana gutitaburia liwani atemange kuma tariki imwe na atemange kuma ntuma thatu ende barenda thirikari ipamuthuganirwo jo ikanukia ri kuganana na mabetia mama bakiuga batire tayari gukarania no entura eno mauntu magi kumonekete mwaka mwere tuntu mwega tu thirikari nege bra bunda bonke poteka uma woneke nyine nkebwa thirikari muntu nywe twigera na ubelelete tukumwenda huko tukumwenda huko buru netonto muntu nywe nange twikacho kwa ukurenge akautha kitende takiurenge nkiripotera Weru Njuma kuma Ntere cia Nthigiriri wadi ya Magumoni mbeta wa Samuel Gaishima. Angino kuna ati atongeria Kathumba ni batirimene kire kigongwana kia kuno kia Eric Mutugi Kivuti urani mutana wora ware seneta wa Embu Lene Kivuti akirekiri mathiko ya ura ware munini wa Rais Rigathi Gachagua nonekete kumeneria atongeria mwanya kumania kinyano utekwa kundu kimbithi kura kwithirite kukioneka akiwe kinya kirimara kitiathukene na ura ware speaker wa mbunge nene na minister kithirikari Kenya Kwanza kaitenekana ukari na kaitaka umu nyuma yake kugeria kuthoma tumiria Rais Ruto na ya kuboreria njalini indi akari bethirani ndi bakioneka kureana na untubo oningwa nduranite ronuru. Minister Justin Muturi na chamanitie na kanyoni kaina rere nyuma ya mwingio muwera buru akeria kuthoma ntumiria kuboreria nja ya Senator Lene Kivuti ntumiria yumite kiri Rais wa Nthiguru ya Kenya. I'm being given a message of condolence from His Excellency the President. Ria mwingi Muturi nonekete kuria kinya mwingi kithira ibawitikiria thoma ntumiri u mwingi na yona kanu kamwe bamwira akaulwa withio ntobo Nisome kenda kweba mpuria Muturi au akaite muti urawitie nwethira kiwa ntumiri wa kanenkanira kirinja ya Senator Lene Kivuti. I have the honor to deliver this message to the Honorable Lene Kivuti. Wekiaria mathikonio ya ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na riritie kuwa totae kwandu kimbithi araulotete atungeria mwanya pa kaunti Embu bario mubunge ruko seneta wa kaunti u na kinya gavana Cecily Mbarire akiwa hapo ni ukira bakiri ontobobu kiendelea. Wale vijana wamekuwa abducted hapa Embu. Iko kijana anaitwa nani? Huyo kijana alipotea. Isipokuwa ni huyu mheshimiwa anaitwa Mukoji nasikia akiongea. Kijana wa Embu ametekwa nyara. Mukoji kijana mdogo. Gavana wa Embu amenyamaza. Amenyamaza. Senator huyu Mundigi alisema anaonekana amenyamaza. Huyu mbunge wenu Roko amenyamaza. Huyu mtoto wa Embu tunataka kuuliza rais na serikali, huyu kijana mlete nyumbani, na kama mumeua yeye mtuletee mwili tuzike. But it cannot be kijana ametekwa nyara, governor alichaguliwa na watu amenyamaza, MP wamenyamaza, wamewachia tu huyu mjumbe moja huyu Mukoji peke yake ndio anaongea. Nongele tena kwa thirikari ukoni ya kurongo ya Kenya akiwa nendeka ukareka umo kaki kwebelwe tene nontowe ni muwi wa uma. Ile shida iko Kenya ni mambo ya uongo, na ndio mimi nilipata matatizo pale kwa serikali kwa sababu mimi mtu ya ukweli na wale ni watu ya uongo. Hata saa hii maneno ya abduction rais alisema hakuna, alisema karibu mara 5, si ndio? Juzi akasema iko. Saa hii nimeona kibaraka yake huko ile mjumbe anatumianga ati anadanganya wa Kenya ati hii abduction Rigathi Gachagua ndio anafanya. Ni ujinga si ujinga? Reu au etatina thina na bunge barabaringire kura yo mwebelietine akiwa rababatero kurombo rekeri ni Kenya endetiwe. Unajua speaker wa Embu umesema ati
niwasamehe wale walinifukuza. Mimi sina shida na hawa, mimi hawakunikosea. Wale walikosewa ni wenye kunichagua na ni watu hawa. Kwa hivyo wewe ukitaka amani uombe msamaha kwa nani? Sio mimi sina shida. Nachokeretie kinya kanisa nkatho nonto bakurwa na Kenya akiuga uria antu baingi bethirite nindi bakialuka no thianile ya Kenya kanisa itithirite kialuka. The church is the conscience of the nation. A time like this one, when everybody has been silenced, it's only the church that can speak for us. Kwa hivyo tunakuomba Archbishop na kanisa la ACK, continue speaking for the people of Kenya. Vile mulitoa taarifa hii mambo ya SHIF, is it working? Mambo ya chajo ya ng'ombe, muko na haja naye? Sisi tunataka madawa ya binadamu, hapana ya wanyama. Na kiengwataniro ya Kirimara auwete chicho Kirimara kitithira kikigaukana ende kigetana mbere kuwatanira amwe. Ile shida ilifanya mimi nakosana na William Ruto ni kujaribu kugawanya Mount Kenya into 2, na nikamwambia haiwezekani, kwa sababu tukikubali kugawanywa tumeisha. Yaumurite Kirima thiko ya Eric Mutugi Kivuti urani mutanda wa ora wa seneta wa county uleni Kivuti Andairis Kangai Mutugi Gona kete nkuchenyo ki factory yakawa yare ankune gikundi kimwe kyarimi yekioneka kuregana notongeria bo factory ubakiari yari mibani bawetete wenyangia bombecha na kinyotonga bo factory yakitumi kirane ndekinene bakuregana na kamitire iri otongerie ne amona bone ndige kundi kingi kionekete kuyeka kamitire kuba kyuga ike yakutangala thaine ndikawa karabe kite stock kagatonya ugwatine Thae munthi no amana arimi bakawa ba mutamba ware ankune kiri wandia chogoria wa bakuranirite metho kwabo mpathu cia meciria ciumirite gatagati ka arimi baba ringana na gikaro gike muthenya we munthi barijite kuthurana indi baragaukana gikundi kimwe gikiendaga akamiti na nkinyo tongoria wa kiwanda giki kwinuka na barabangi batakwenda na gari ankune tutwina kawa kainge muno na marigo na dala na nonto jienda gwa atene kiama kireja mbeca yu na 20% nkagito leu kuma thaino ri gatwauga atiri kugatuika tuterura no mrike amakiugitera factory tolo tigatwekera mite tulungamirwe ni anene tukinaumiria tukinathi mwankarira tugathurana kuringana na gikundi kimwe bariuga kamite baba bakorere ankunera thira bagitindaga gukabakaba into bya kiwanda kiao na botarimi gutire gintu bakuona na twejetia nuntu akwenga kiama kila twadurire nuntu eti twakidurire nuntu akola mbeca society na bagwatene na ndicio twamwira twenga kiama karega nuntu na bode bagwatene na nikyo tulejerete kira gigutuma turaramika twina miaka iri tutarorirwo mucemania ari ankune na tutaromerwo marabu nginyagia umde tutaromerwo marabu number 2 marei meto mala turitwe namo twina kiro ngiri igana ria inya tukarewa na ciringi 70 na bara bayirete kiro ngiri 25 bakarewa na 70 nino kweli kwa auga gogu na kendere tu amwe mbari renge gikundi kira kingi nakyo gikauga gutire bua kamite baomba kwithirwa bakinuka au akamugana wa mamilioni na mamilioni mambecha mari store na manto mangi maingi makiwanda giki kere ankune mathiete na mbere kwina commotions ekuga kiama gitekadi na ngikauga kiama kinuke kiamo kionde nonto boy kiama tutikome atwanenkera intalemu mpendi yetu ile listonda kingeno ikadia atia society yetu kaina dina ya antu batikwenda kurumira mbairo twengirumira mbairo society yetu no kebua mtu atireka kore ongiaria antu wae wakanya wario thiria korengagirwe guru muthia obichi ya urugamiri bwa Iwanda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi baratangacha kamite baba bonde gukaruruka itena kwinuka na gukathurano atariki 17 mweri uyu indi bara bakathurana muntu wothe uri na kiro cia kaua pauga onabo utonto boterenda manto joro ritaete uri othirete gita
bauga bonde bachoke balidira fresh election uchoke labo kwenda Konga sikisani Jonto de nayo kale toteke ya kuwa ito konengero shata tolinga kura jonto bugere we kura inengeri siolongo tigerani tuauga election ya kila mtu evidwa tarehe 17 January from today 14 days. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maraha mbĩtagwa Martin Mugambi. Siasa ni kujeni mathikone ina wa speaker wa mbunge nene Moses Wetangula mathiko ya ukinyini atongeria Kathumba ario Rais Ruto thina yijire nyuma ya ngavana wa Trans Nzoia George Natembeya kuria Rais Ruto gukinyithia muthiama karika yambe mbithi gutekwa mubunge Kikuyu Kimani Ichung'wa akionega guchokia na maroya manene akira Natembeya niwe wari mutungiri wa kuwatana utaweka gita kawathani buthiru bwa Rais Uhuru Kenyatta. Mzee Atuoli hapa ni mzee. Papa Atuoli ni mzee. He's an elder in this region. Na hawa wananchi wanamheshimu sababu ni mzee. Huyu sio mzee wa kusimama mbele ya halaiki ya wananchi kuongea uongo. Ati aseme kuna watu wanajiabduct. And it is not to say, Your Excellency, there are no abductions. Abductions are there. Governor Natembeya, if you know the people abducting people, you are an officer wa ngao. Wewe umekuwa ni regional commissioner, peana habari kwa idara ya DCI wachunguze wale wanashika watu. Lakini usije kukemea mzee Atuoli hapa sababu wamesema, na ni kweli huko Nairobi iko kijana amejificha. Wakati DCI amesema ako wanted, akajitokeza sasa akasema nitajipeleka na mawakili kwa DCI. But anajificha ili aseme ameabductiwa. I want to ask you, Governor Natembeya, you were a regional commissioner the other day when hundreds of people were kidnapped, abducted and killed in Kerio Valley na wakatupwa mili yao hapa River Yala, wewe ukiwa regional commissioner Rift Valley. Kwani siku hiyo haukujua maisha ya wananchi ni maisha? Si tuambiane ukweli jameni? Tuambiane ukweli, tusiambiane. Sababu siasa mnazofanya, Governor Natembeya, ni kuambie leo mchana dhahiri, siasa mnazofanya za kugawa watu kwa misingi ya ukabila, mambo ya uchochezi, hizo siasa zimekoma na hautafaulu nazo. Yule aliyekuwa kiongozi wako wa siasa za ukabila, aliyekuwa naibu wa rais, huyo ndiye mwenye kupanga mambo ya abductions ili awekelee huyu William Ruto. Tunawajua, tunawaona mchana, tutawatangaza mchana hadharani. Na usifikirie unaweza kutuuzia uoga hapa sisi. Wakati muliua watu mkaweka River Yala, you are the regional commissioner in charge of abductions and murdering Kenyans. Wewe mwenyewe, shame on you. Shame on you. Shame on you. And I say again, shame on you, Governor. You cannot claim abductions when you are the key abductor and murderer of Kenyans under the previous regime. Na mzee Atuoli ananiambia alikupea pesa ukuwe governor. Wewe ndio ulifurusha watu Mau, ukiua mafamilia. Tunakujua, wachana na sisi bana. Kwa hayo mengi, poleni sana. Munisamehe kidogo sababu saa ingine huko kwetu tunasemanga mshale ya usiku hurudishwa usiku. Ukileta siasa kwa hafla ya mazishi, tutakujibu hapa hapa. Kwenda katafute huyo mtu tulifurusha, mfanye siasa ya kugawa watu, siasa ya uchochezi, lakini mtafute nchi nyingine. Not this country. We are together as one people, one nation, under one flag, under one president, one speaker, and we are all united as the people of Kenya. We will not allow you to divide the people. I took a firm decision when I took over. I said,
that we must stop extrajudicial killing in Kenya. I took that firm position, and I did not just say it, I took steps. Nikasema the operational budget, the financial independence of the national police must be removed from the office of the president, ipelekwe kwa inspector general, so that the police service, being an independent institution, can make independent decisions on investigations, on prosecution, and on maintaining the rule of law. Mine and my administration is to provide policy. And we have made it absolutely clear that any criminality must be investigated, whether undertaken by citizens or criminals or undertaken by the police. It must be investigated, and we must get to the bottom of any criminal activity in Kenya. That is my direction, and I will repeat it again. That will be the way we are going to run the affairs of our nation. And anybody in breach must live with the consequences of the law. And the law must apply not in a selective manner, to keep everybody on the right side of the law. Because the rule of law is what underwrites our democracy. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi ambayo lazima iendelee. Na hatuwezi kurudi nyuma pale mahali Wakenya walikuwa wanapatikana ati kwa mito wameuawa. Wakenya sijui 30 na ngapi kule Yala, Wakenya sijui ngapi 20 na ngapi kule Tana, sijui wapi, sijui tuko na containers, Wakenya wanauawa wanapelekwa kwa National Park. That will not happen under my administration. So, and the police must do what they have to do. Haya, tumesema sisi wote. Matusi kweli ni mengi huko kwa mitandao. Matusi ni mengi. Wanatukana huyu, wanatukana yule, wanatukana mwingine. Hawa wanaotukana huyu leo, kesho watatukana askofu, kesho ingine watatukana wazazi wao, kesho ingine watatukana mwingine. We need as whole of society approach to make sure that we have a nation that is measured, that our democracy does not become chaotic and abusive, and does not become democracy that undermines the rule of law. So tuendelee namna hiyo, and I can say without any fear of contradiction that my administration will keep to the law, and everybody must respect the law, because that's how we are going to sustain our democracy. Right, now tukutha tukiona kanyaka kuno kaindi ukethirogita kura nontu nchokirete nande twingi. Waikwa nkombo cia mithega imbibi byongwa pia ya mathwaniene yaku ana beombithene nyanto ba kuruiba ichukumete yotumiri bonda wa chembogita nonto boitumi mwanya baba ingi ba matokera gontu yontu yakogo tina antu ne bokenda bakitha bakimunta bakimeria na bangi kinyabe ya kuchia dawa kilo tumiri bonda wa chembogita baba ingi batete oturobo Jati ya thangalana na bangi borira streetini wachia kurea wichiaria. Watania nani wini wa kingerontu kuchionde cha Jumapili kwa mbiria dha 12:30 na rankulo kinyankethangi kuretera ataalamu begenda wichia mbogita ni bokenda bakethra betu tara. Kaigi muno ndawa ni facilitator kana nyitiriga muntu kigo kuchura. Janjobi ni induce depression.
whether muntu eruga mutungi agekera kiorone akaithaku gwintule nyemo nkumenya eta ukura kabulika mutano ngina ari na mutungi kunusu nyashari batweke good example no ntukure ashari bamwe bari a very bad example mwana akurirenja ithya kunywa bangi akunywa thigara akunywa nchobi akeja kuruma no tuku kulo kitu atiri to kwarania na tubarapo kumete cyo tumiri boda wa Chembo Gita to mugaza ijwa umama ukabero bia sumuni you know my life I messed it na chiringi jere na sumuni ko ndageretie suicide attempts maitaja mainge ngurukia maitaja tatu kana jana rero tigana na nchobi kana ndawa shembe cia kurebi Chembo Gita murungu akagwarura the face kwa piara no tukinyanira hiji I'm smiling Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muziki gani wewe hapo? Hapo meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani bwana? Angalia kumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM Unundune Ija Weruni Right on my body Nyumbani safi na bora Right on my body Kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta Fundi wanasema ndio jambo Weka mabati maisha safi Right on my body, right on my body Nyumba yako itang'aa Right on my body, right on my body Kwa bei nzuri tena Kweli anadumu kwa miaka Vyuma imara hakuna crack Right on my body, juu ya kila bar Hata upepo hawezi acha Right on my body, right on my body Nyumba yako itang'aa Right on my body, right on my body Kwa bei nzuri tena Kweli anadumu kwa miaka Vyuma imara hakuna crack Right on my body, juu ya kila paa Hata upepo hawezi acha na tuchokenani atinende mubunge wa North Rahim Dauda wita mwankera uturigisio kyawe gitina irasi mirongolena kenda bya grade 9 akiwa barabara ya kuna chukuru cha kwana batumira irasi bere batere gutumirwa ni erito ba form 1 ugite kuina bata ya professor Githore Kindiki guchumiria kwa atambaru ameru kenda wita na mbere bone kamuduri muri kinara netinwe na tutumira ripoti Mubunga North Rahim Daud augite nandi kagite kara chukuru githengete gucoka kima twitite irasiba grade 9 29 bitumbite kwa ontobranio gwati na nandi alito baba bomba guta skulu ya secondary kuthoma irasiba form 1 bila bititha bina alitoa kuhusu grade 9 matayarisho tuko na shortage ya 29 classes North tunafanya zingine tutarekebisha lakini approval yangu ya classroom 12 na ngojea CDF approval hawakuweza kunipatia December, so na Ministry of Education pia walikuwa wanafaa watengeneze between 15 and 17 classes, hawa pia hawajaleta, so naona kama hatuko tayari kabisa kwa shule kadhaa,
lakini shule zile ziko na day schools karibu na hiyo. Zile classes zitakuwa ziko tupu ya form 1 ndio zitatumika kwa grade 9. So sioni kama tutakuwa na shida sana, lakini as soon as approval nikipata by next week, mimi zangu zile tumeahidiana na Ministry of Education ya CDF, nikipata approval tayari tutaanza kutengeneza na Ministry of Education pia. Na next week nataka kufuatana na PS Dr. Elio Kipsang ule tuliagana naye ndio wafanye kazi yao na mimi nifanye yangu. Akiuga bo mbenda ka chukuru cha junior secondary chitho igikwa ke chukuru cha kendore kagita kaka. Mambo ya serikali kukua tayari ama sio tayari, CBC ilikuwa ni kazi ngumu. Ningefurahi na vile nilisema hata mapema, junior secondary ingewekwa kwa secondary schools. Shori tayari tulikuwa tushatengeneza hizo classes. Sasa hiyo form 1 zile zitakuwa tupu. Kama Meru School tuseme watakuwa na 10 classes free. Kaga Girls watakuwa na 6 classes free ya form 1. Hizo zitaenda wapi? So we need a rethink on how we are going to go about it. Kama ni grade 9, in future tufanye exams in grade 8 na grade 9 waingie form 1. Amna bubu akalira mandhia giwiti na mbere augabo kila bere gitemonoka gitaka ne thirikari kwetho ikinya mawirane na ora minister bagutaba kiuga mendo jageta gutererwao iba kwenda kindiki mono etho akibatetheria gutukuma witi na mbere kuja Meru. Sisi tumepeana mapendekezo na ni juu ya rais wetu Ruto kuangalia anafanya fairness kwa kila mtu, so tunangojea Deputy President Kindiki amke kidogo. Hata tunamtafuta saa hii, nasikia Kenya mzima inamtafuta, sijui amepotelea wapi, lakini na hakika ako sawa, lakini anafaa atutetee zile projects Kenya Kwanza iliahidi wakati wa kura zinafaa zitimizwe, na kama ni CS wa energy kama anataka kubadilisha ile ilikuwa imepangwa, basi hapo hatutakubali. Kama bunge tutasema zile mipango zilikuwa hapo ziendelee. Akitafuta pesa ingine ya kuenda kwake, hiyo ni kitu tofauti, lakini zile mipango tumaliziwe project zetu. Akiunyama wira Nigeria mutongire mugongo ugire mandoje gicibitari na mirandi igi ijabiri kutoje kinyanira. Kwanza ya North Imenti na Meru County, ile tuliahidiwa madams, ile tuliahidiwa stima, ile tuliahidiwa mabarabara, hizo hazijakuja. Na hata ya health tunangojea, rais alituahidi milioni 500 ya Meru level 5 hospital, referral hospital, na milioni 500 ya Maua hospital. So tunataka kwanza hiyo ikuwe released ndio tuweze watu wetu waweze kupata huduma, na pia SHIF ikifanya kazi basi watu wetu watafurahi, lakini mpaka wa saa hii kuna matatizo, lakini naamini itakuwa sawa. Akauga na thirikari ikeja kubaringa chenga kimandoje gwiti na mbere au na ndibe ketho bene murunga majungi. Wacha tusiambiwe kama tuko yes MP ama no MP, because at the end of the day kitu muhimu ni kupata maendeleo. Ukiwa yes ama no ni kupata maendeleo. Sasa hapo hatutasema tuko yes ama tuko no. Tunangojea serikali itimize ahadi zake. Basi tunaenda, hii mwaka ni mpya, wacha tupatie nafasi serikali tuangalie kama wataweka kwa supplementary budget mambo yetu. Wakitoa sasa hatutaweza kusikizana na serikali. Hapo ndio tunaweza kusema no. Kama wakati wa finance bill North Imenti constituency nilikuwa natarajia 600 million ya barabara, lakini vile ilianguka, sasa hiyo pesa hata sina hakika kama nitazipata. So nilisema yes ndio nipate maendeleo. Muthuri Muriuki wari Juma mutirijo Kangangi. Ende chukuru cheregeri kurura kiumia thoitite mwani kimunene kirenkia maya nat Meru nwe Caxton miungina oriti thirikari kurekeria kigina kya kuringa machukuru njeki kuriona kinyagueta mwere kirayurane ndere toba grade 9 bakethira bakitumaira kuthoma au yetirite gitana bena kuwa nendi baraba ingia kana chukune nyingi kinyine itina irazi bya kwana no tubibotere kuthangia kiro mutugi kare ka tumenyithie.
Aciari gintu kira kwenda kuiga muno nandi muno ni aciari ba grade 9 bakwenda kuigwa kethira irasibira ba promise ni thirikari kia grade 9 kethe biuyuri. Migambo ya mwandiki wa Nata Jamero Caston Myunge akiaria kagitene kala skuru cherigeri gochokwa kiumia twetete akiuga kiuria kiria chari bagochoria ni kethira irasibia grade ya kenda ni biojori tauria thirikari ejanite wirane ati gwikinya mweri jo mwanka jojo ila sibio ketha abire koreka Myunge akiuga uma kore na maskuru jamwe irasi bitojori na akiuga konge kore na maskuru jatena irasi biu na nde akiuria kinene skuru irachite na kirasi keu kiangirendi ya kenda inana bao bakethira bakithomera oni thiurukanite na skuru nyingi still kweba mbeti irasi na bitojora na kwe bange batanenkerwa mbesa nyeje gwaka grasi kio kia grade 9 na ana no basokete bakathomera ku kikyo kiure kinene sana kia tukuya thirikari irasu ibitiaki na skuru sokete Jumatatu tariki 6 na inge sokete Jumanne tariki 7 abigakwa no tukoka abigakwa na ruo kana abigakwa Mulungu omba ndigura kiwa let them be right and there was right kathirikari kawareti thiambi classes kane atia na ndiro mbaria Myunge nerekeria kana bisaba kithomo kire kaunti ya Meru guchumiria kuga ni skuru ing'ana chire ni irasi biangirendi ya kenda na kinyabo ugeni irasi bing'ana bitojori na kuga kinya skuru irachite na irasi buru. Accounting directors about education barunga meba analyze account director ka analyze rutero wa kaugwa skuru yakwa ndene account yakwa skuru igana na ge skuru igana iraje na iras ni skuru 20 kana skuru 50 iwinge bitena class nikena twemucia turi aciari tukame atiri tusoke ana beto basokete skuru tena class na tutita kwira twitembeza twake tutekere kuwa ana beto basokete skuru vergete class na bara bukathoma rungura miti kirirwangirwa kithomo ukurukira thirikari nene Myunge ariruria gutigira ni rukurekeria mbeca cha maskuru na mpwe gutigira arimu banene batukurukira kagita gakomo gwitithia kithomo na mbere akiuga ni untu kainge thirikari yugaga aritwa bagatumwa nja kugira BC indi thirikari itithagira gitegera skuru iji thirikari enenkanaira promise ekauga ukageta muciari urita mbesa barutu kunenkanira mbesa thirikari ekauga nekanenkana mbesa nuntu gwetumikiwa aciari bakarita mbesa aciari baikinya skuru principal kana end teacher bakambira kwira aciari ibarete mbesa niki nuntu kwina mbesa jito capitation o mwana buri kwitha kinenkairwa mbesa ingana thirikari na thirikari nayo antinenkana mbesa mbere skuru soka betaira aciari ara bakamba kuthina for example baba kwenda kurugura bia kuria betera thirikari nenkana mbesa watu ko ticio so principal kana ndi teacher bakara thiguru bakabanga na aciari bakabanga uria bagetia mbesa jia kuriwa skuru kajo thia bintu kingi yanandi kurauraga na kwamba kwitha gwi skuru bioro biomoki na thirikari ta nenkana mbesa jiagwita ngugeu na mpwe nonto gwetumikeu ukona arimu bakarinde guru kana principal bakarathi guru na mbio emwewe na kenda bomba kwira aciari barita gintu kina nonto bakurungamira bintu biu itukwenda kuria thirikari mbesa ira baugia bakanenkanira pa child ndia gwito capitation mbesa wiwiri kweja mbere skuru isoka nikenda principal kana ndi teacher komba kubangaira mbesa ategeye kubanga goka eterete keripotrande toshia weru ria kwa rieto ni mutuge kare gotonero ya chiari tongerete ni Silas Omhatsa nende nende kideti arito kwidira wene uniform mokere chikuru cha primary na secondary bagwete bobo gatederi ya chiari kogura ngui cha chikuru na maguru ya megani onto makatero ya kedra nindi ekudira Anthony Katenya katumye dinkuruki
kagita kale na bakwirigiro gusoka skuru kimeto diete nkiame kurungamira jari ya Kenya National Parents Association leo ni menelite gorone nele konekana kwa thaino kire uniform jana baskuru kulingana mwekari twanki ameno Silas Omwata nibendekithite mugaruru kukire uniform jana baskuru nkiameno lukenda gathirikari kuthonde kwa thobulea bogatigera skuru jonde ja primary na secondary jena rangi emwe watho tabura bwambire nulwalo waziri Fred Matiang'i kire marangi mabasi ja skuru kulingana na mwekari gitojo Silas Omwata itagalele gatigera jari nibakugura uniform jana bao na bei yande. Sasa nauliza kila mara kwamba uniform na tumekuwa tukifikiria sisi kama chama cha wazazi kwamba kama serikali itafika wakati mmoja na itokeze na common uniform ya wanafunzi vile wamefanya school buses. Kwa sababu tunaona school bus iko na rangi aina moja. Pia kama school uniform ingekuwa rangi aina moja, lakini ikuwe tuna kitu kadogo tu kama badge ambayo inaweza cost mzazi kama shilingi 10 kutengeneza kuweka kwa hiyo uniform. Na ikamilike ikuwe uniform ya shule, common uniform kwa wanafunzi wote kama junior secondary school, kama primary school. Hili jambo litafanya mambo ya uniform kuwa rahisi sana. Aidha kulingana na skuru kiombe bobate gwitikanira na mubango juu bakere dege tugata monekano wa maskuru kagita kala kwa miaka mingi skuru jidiri tukimenyekana gwitukira uniform jajo. Kitu ambayo tunaita uniform ina blend shule. Ukiangalia shule kama Starehe Boys Center tukitembea Nairobi tunajua uniform ya Starehe. Na kwa hivyo hiyo uniform inatoa shule kikamilifu. And especially uniforms ziko very important haswa kwa drama festival, kwa music festival, because sometimes unapata kuna wanafunzi wengine wakati wa hizo festivals wanakuwa indisciplined. So it is very easy to identify that this child or this learner from this particular school are the ones that are indisciplined. Kwa hivyo kulingana na sisi ambao ni wa shule za kibinafsi, tungeendelea sare za shule ziendelee kuwa kando kwa sababu it is a blend. Amwe no gubaruga thirikari kenda gutethia jari ibatere kuthiria cartels bale kile wendie bwa uniform ino. Uniforms haswa uniforms ambazo tunazipata kwenye shule za umma unakuta kuna macartels. The principals, the head teachers are the owners of those businesses that do the uniforms. Kwa hivyo ningeonelea kwamba mwanafunzi ambaye anaenda shule fulani apewe free access to go and purchase his or her uniform from any shop. Kulingana na skuru kiombe kwa mili tukitene kwithiri tukuna ongereku bwana kuthamira skuru jia mwingi nonto bwali mbome ya mutulile leo bakiulagia thirikari kujukiria ontubobo norito bonene. Unakuta haswa wanafunzi wanatoka kwa shule za kibinafsi wakienda shule za umma, na ukiangalia sana hiyo inaathiri, it's putting pressure on the government, because huyo mwanafunzi mmoja ambaye anaenda especially kwa junior school, ambaye anaenda kwa public school, lazima apewe capitation, and the capitation I think it's in the tune of 15,000 shillings per term. So hiyo 15,000 shillings lazima itoke kwa the exchequer, na najua hiyo inaweka pressure kwa serikali. So one of the things that the government should do is to ensure that really there is money in the pocket of the mwananchi. Amono unki amene akurungamira jari nurite thirikari gutigira message ya capitation ni gukinya maskuruni gwakagita kaleo. Hapo awali tumekuwa na shida kidogo, na shida ni ya kila mtu. Hatuwezi kusema kwamba serikali itakuwa na pesa leo na ikatae kupeleka kwa mashule. Serikali pia inachukua wakati wa kutafuta hizi pesa kwanza kabla ipeane kama capitation kwa mashule. Kwa hivyo sisi tunaomba kwamba ombi letu kubwa ni kwamba serikali iwe inajaribu mapema iwezekanavyo. Kama wakati shule zinafunga, wiki ya kwanza shule zikifunga, serikali ianze kupanga vile itatuma capitation funds kwa mashule kabla zifunguliwe. Kuma mji munene Nairobi, Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Ngino kunete mubunge wa Igembesa John Paul Mwirigi na Rombete Amero kuyeka minister wa Ruendi Kurune newe engineer Eric Muga Kyuga wene ndi atirira dhani ne mona tungira baraba kwenda kwebelia CS Muga nonto yubyo augite ikire Amero babada papatere kwidira pakibada ki kurumba kenda ba mukira kitekingi kwa minister
na timuga uchunwa kiukiake. Marion Karugi katumenyethie. Wendera masuka skuru yerigeri kiumia twetete mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi nethiritwo akiambiriria mutaratara yo wejani basari kiricio mbunge kiawe Kilalae wodini ya Maua, Igembe wodini ya Kanuni na wodini ya Thirugaiti ya njira imwe ya ukiria kithomo. Akiaria mubunge John Paul na uriti aritwa baa ona basokera skuru kwithirwa bari na nthoni na mitire meya nontu bakuthongomia ruiro botekia kwa misled wethe bukemenya mbeche hii ichienu na ibo bati kwethe abo echioya no chioya through application ikendaomba kwethe ukiona mbia hii ngabora tafadhali bochoka skuru na ara ibwethe bwina nidhamu embea kithomo kieno kiluka waku uka depend na discipline ino wenye skuru na araura no maisha ya 4 years maisha makai mno na ke maisha ya ujo yamba kwitha yeshe your future. Kwa hivyo lazima uweze kung'ang'ana na pia uwe na nidhamu njema kule shule ili uweze kuwa mwanafunzi mzuri na mwanafunzi ambaye kesho yake atakuwa wa kusaidia Igembei na pia taifa letu la Kenya. Na wete atira mwaka jojo 2025 na ukuria nthuki mbithi muno ukirie wabio na utumira twanya twangwirira turoneka thirikari nenene nikenda basi ukiria. Hakikisha this 2025 the young generation gomba kwitha ankiwa burora tukamba kwitha tuiba ukiria na sana kuma kitale na inya manto ya export of labor. Irora president ombita kwitha akiuria ngwenja na arora no together to utilize nafasi hii ikaomba kwitha ikioyo ni antu bangi na baotu together tukirigere bandai lakini kaita kao no mwanka batu na tutume kwitha tulete initiative yote theriana bao betu. John Paul na uritia miru kuyeka waziri wa Rui engineer Kimurithi Mugaa akiwa na mathoni ya meya ukuria miru kiwiti na mbere utira kaunti ya Miru ina Rui Rukwana. Waziri very focused ndathigiriri interview yawe ndaigwa burabangite no tubo Miru na ote ya waziri na wito chenche mantiro wa trimete already yem budget 4 na dairo to trimanere ya waziri o October tomere kwitha tukianjiriria road map ya ku develop Meru County ikenda yomba kwitha ki benefit ki this ministry non to many part of this county itena roe in dry areas na areas imosi potential kuma kwitha ikirita bia kure na kunkera atongoria ba Meru kaita kao ikaita tombe kwitha tuki embrace that linda ora tumenkeri president dene ya Meru County au mete Igembe South yao tumbe kwitha tumwa support ikende nyawe au makwitha ikuria nengote kia alinda atekurano onto membio kinyanga barabangi awanisha alinda akura no to bokwitha na ukiria barabangi na kawe bobo atumbe kwitha tuki support waziri na dinawitikio maono yao yare na yo ya Miru imaono ya meya na maono ya kaomba kwitha yechenchia this county na county hiyo mbekwithe ikiona Rui kaikithira water sufficient. John Paul ni wete ati watanira na atongeria baraba kurona CS Mugaa nikenda banekirwa kanya kawe tonete samlinda sindene ya Meru au na we banjiriritie abduction banjiriritie kwitha betuonia abduction ya gomba kwitha bakiende nyabo kwa assassinate muntu nonto membi akwithira na ngweka akwithira kuona ngwenene kibo na membi ate utuliria antu bao maru abera ne atea lakini ibo babati kwitha be muone the direction ya tamanto abati kwitha yaita but Meru tuki complain mantu ya kwithira tutene itedia kwana bandu tutebati kwitha tukiwa vira biego bitauke tubati kwitha tukiwa burato bati kwitha tukiongela bibinge tokarteni virabe tuena vyo na tokongela bingi bibingi na lindoro ako muchemani yoku autoriteni vira tuena vyo mbati tuete bibingi that linda nkamudhikiri na kama kwenda ankidia tananwe lakini lindoro omba kwenda akiwa vira tuena vyo tochunwe mina nkero maybe muntu fulani tutomba kwenda tuetaneria Kiripotera Weru TV kume Igembe South
mbitawa Marion Karugi wa Kenyua. Right, na nikumire tukutha tukiona kanya kangi kakunoka ndio kethiro kebuka kimitambo no ntunchokerete oringi ande twingi. Idiot, vamos a comer hoyo. Tengo nongo tendera. Impoa, matampoa. Impoa, mkuru. Korea bitewe. Tembi sande no wao. Onihanga mata. Ene antadara ti Asili Plus. Keke. Asili Plus ndio ya. Anga kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujone kara udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa Asili Plus. Oh, dikera. Mutujojo itume kujwenda. Ijujo nkajwena Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Ijujo nkimake gengi getwero. Ya. No me mutujojo ijumo no kusomada inambeza. Tutene inambeza. Ngakuretera mbeza. Koko bakaire. Mutujojo no ujone ndukene shonde kana supermarket shonde yakwinagwe kugwata nteto nkuruki turingire thimu kurukira 0704 364 663. Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Mwana areke KCSE etao ija tukonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kiri perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chonde ni kurukitwe ni TVET SIDA aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiriari na thaka itutethagia arito kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 hibwitite na mbere ciandikithe kiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Right, tuichokana na timukarigitewa maendeleo ya wanawake Mero Jennifer kadhurena tariritie kurega kunganirwa ko kinayo ongereku wanabari kugiana batikinyite miaka makarika yakoneka muno mwirigene yegembe na kuromba wati mbaru bonde kuya mukenda guchwira ontobunta irabura Nicholas Bari autumenyedia. Sisi wanaigembe mali tunaelekea tunaenda kuachwa bila wasomi, tuachwe vila wanaume, tuachwe kina mama peke yake, na ni kina mama wale wameharibiwa wenye wako mutilated ndio tutaachwa. Jennifer akathure ura ni muteteri ikioto muno kia mwana mwari agitariria ripoti irereketie na kurekerua ya gatigati ka mieri 6 irionaniria ati kaunti ya Meru iri namba 5 nthiguru ngima na ana abaingi ibanini bara baithiritwo bakierwa atwana atwao cibitari echa mwingi. Sisi kama Igembe North ya namba 4 wale watoto wako
katikati ya miaka 10 na miaka 14, Igembe North ni 8. Na wale ambao wako kati ya miaka 15 na 19 ni watoto 508. Toto imekuwa 516 ama 516. Ndio watoto tuko nao wamejifungua kwa ofisi ya serikali, kwa hospitali ya serikali between 6 months ama miezi 6. Tukienda Meru County tukiwa number 5 in the nation. Tuko na watoto 4,360. 4,360. Watoto wale wamepewa watoto kwa ofisi za serikali wamejifungua, na wale nje wako nje. Akimenyithia antu ati kinya mantu makonenia na andu ache kimeji ira ituma kinya ana abaingi batorokwa bairwa guntu gwa kumenyerwa ana indi thirikari nio nianjiritie kuga untu guku ikwanjirie kuingwa. Serikali imeamua, imetupia muda wa miaka 10 ile inaitwa foster care, ama tunaelekea mahali tunatoa watoto kwa institutions, tunawatoa kwa children's centers, mahali tunapelekanga watoto, tunasema ni yatima, ameachwa na wazazi, sijui kumekaa nini, ametairiwa pale, tunapeleka saa hii wanarudishwa manyumbani. Na tujui watoto wakirudishwa kwetu tutawa-accept, tutawapeleka wapi, tutawatunza namna gani, because the donors have been helping those children. Na tujui tukiletewa kama tutasaidia, na tunaendelea kuongeza wengine. Na ninaomba hivi, watoto sababu wataletwa na ni lazima serikali walete nyumbani, sijui tutawafanyia namna gani. Kumegebe North, Beton Class, Chabare. Right, nangine kuneta karibathiti kuma wandi ya mukuthimoni beki tengwataniro na musamario mwene rietwa Kasoba kenda kuthondeka barabara ya kuma mukuthima wita Kaguruni irethirite tiwitirika akaribane ndiba tumite ntuma kiremzie wonyaga marengo na kumuromba kurikana moirane ya rethirite aibekera kaita kasiasa. Polo Kabidi nwena roneru. Barabara ya kuma thokoni mukothima kuringaniria kauro gagakothima gwitio Bakagureni. Barabara irajithiritwe iri karonda kamutene kakirengere na biashara cia karibanterino wakagita. Kwa mujumbiro wongorora ara waringaniria igwa gwara wanandaga cera imwe koronu ara twegirwe kia waturumurana royo tutura kuringa umyanke mingi kurigeru kauro gatau kinyanwa mita 10, lakini kinyaronga inaringira kia matwana musamaria mwema mwekuru Susan ngoya yatwikira kanda gacaku na ndiro tukuwa wanoyo kuitoro da barabara ciakarire ta vigo bya ng'ombe kuma tukuthurana na bikibiki tithi nkari tithi muntu ajwithina ende twabangire turute wira twingwa nontu itio tugenda barabara inu wana mutongoria utu amuthuria gura nkari njiro, lakini ona tikinya barabara enu tonende no twetethirie twetio nontu gunti wetu twiruthira mendereo twingwa kia nkiongera kanywaku kuringana bura mantu motenega nyamuje wetu mtwegirwe ku kia mono Ikasoba mwanka na turuthe barabara gukurukira njache tu na masimbi ntumoko nya wala simbi ngwathana musiko. Rahindi batongoretu mukabwa omwe na orimo ukari wa nterino aijikeneta Kasoba barerumira nditangi na misiko na kwiruthira bongo njireno. Yuma kwa bara muruaja gwatira ajari ndonaga ntere onto muruaja gwatira ya kurukira barabara umwe ona mbati mbayo nkune ya kuguru ndonaga ntere tande muntu ura ageraro mwa wa Kasoba kogu ntere Kagureni ara bantu angarare thuku sana nkare cia kinyaga gwikamberia ikararagu itwaruthire na itwonia musamario mwega atuturia mara murori imwe na atwiritu ya turuthe akarimani kamukothima nonto naku ikuthuku muno ajira thiete wirani ciake athiethira mwekuru akiero mwanaga na tegwa bwega nonto ibagwite na bikibiki irito matanete ara kwa mwari abatetheria na mwekuru abua ende akuthura nonto bwogwa atwiritu ya turuthe bantoaga tuthike marinyama na twikire mara tukurukite manjira maingi mathina maingi muno kurukira barabara eno tanio mana maingi mbikagira rori muthanga tukethira tegitari ambura twakuma tukarara barabara ni gwagu
ene ntuwe mendo kutakaso ba akoroketa na njira na bato tsene rinkari karibu wako muruagi na kimencho atwira ka barabara ka kumuthenya tiambure tenye nko ya kuburuthira no akuga kiriro getu ayo turuthira bagitumana kiri gavana Njoki ukurukira MC wa Lukunya Marango gutigiri bako bathondekera kura kungi kwina kinyamara tagiki anto twadhuria marengo tamweta marengo ayakebeta marengo lakini ngwenda kuhakikishira bore akaji bamukothima kana batharaka north marengo eturenga mianke 5 notie gatukona nonto ne bangire twathura muntu ona mbeca barithie kumba roji no bakuthigwa waka mahoteri bakarana umakumba maroita makuyu ona katongoria bangita babu menyaga mendereo makuvua nonto tirasima kinyaga tukuthura muntu twamuthura tukiona gaturuthia mendereo lakini twamuruthira laini ciake cia gwitethia muju wake na bina kariganirwa nanto ene ndi nkuromba mwingi ria tukuthura na kwegwa twi maco na tukaraitha mutongoria no iti tutio tongora gwinda nonto ndi citutaya muno mutakwira ncia cira kuruthira kanyamu kuromba tongora bawendi bubwe Dr. Kaso betora rori nuciere arana bangi batongere cinge ciere twetetithie banga barabara cetu thongame kiripotera waru Juma kumantere Chitharaka Mbito wa Paul ogwa kabithe right na nikumira kintu tunende ya Paul wakabithe tukutateekaira gatanta kindeto chieto orwerware kumubango yo weru Juma tukata na ringio na chekinya tha 3:30 muneto mathithia akare Maureen Kirimiani geto Phineas Imana